Wiepen Apwalih kilel kan en soumwahu govidi saktuau nan campasakan. Call te akar sound sawasan imonwani kan nan telepon makom karakar kopakop temop. Kamuyap itawen men kawait pukaj. Kayo yaramen pachola tatak school te bachang mechekan. Makom utan anana kamuyan pachola guswasa yaramen yang taksi. Karyau Chak mau kelalen soumwawaj. Ma atantarala madangacha akar tekal sound sawaskan. Kasilu komkamal o nanchiang nimalat pilaut. Kabayo mamia amui appointment komkal mas chakchakan o patakyang rail mamain kom aletiar soumwahu on goviti saktuau. Kalmau maanan karwaro kom akar takal silu riau saro, silu eo saratuau, o batakyang irail mamain kom aletiar soumwawaj. Kawano perela awa o cuma mon kabakop da asi. Kaisu amyam kusop o pil, arain sakan riyaisak, tamen amyam mawiyawi kita alkohol, percent wanaisak an saukaros. Kaiwalu nanchiang miminan eo para o kalep tatake eo imon kainan. Makam anana pachang mechekan tatangke men parere. Katuau yaraman yang tatangke tupsaukan makaros pan pel tatangke. Men mga nimpel tamen mair en choror. Kaim sakla Kamagala wasa tatupsaw maaramas kun kalapsair tataka nan champasaka.